twatayiraho umuguru Spita Bahungure umushomesa kandi umwebembezo mu by'obwegyese umukugu Bahungure nagira ngo by'obwegyese kuyiha abajungu bakwata akakiro byine intanuso wageranisa n'eby'obwirobwe akari okusoma emirundi ebiri okusoma okatunga vernacular teacher egyo niyo wabaga yokubanza noyigesa kuruga mu class 1 kwika on P4 kandi haro abegesa abagaba grade 2 naka abo babetaga ababaga abandi abayegaga kuruga 6 kugenda 7 kwegese ya katani ya mukaga abajungu bayizire kuno entambaro kyabo bakayija nabo bayine enteekaniza zaabo ezokulema ihanga lino kandi halimu nezokwegesa abantu ihanga lino omukwegesa ihanga lino nokwegesa abantu nkabana babunyoro bakayija n'abantu bakayija abantu abayiserwe missionaries rundi abakaba bayizire nibebembeza ebyenyikiriza za madini hata abo enyikiriza za madini buzayizire basumisaga edini kandi bagaruka nibateekaho ebyokwegesa ebyo mu kirasi rundi ebyamagezi okwikiriza abantu bo butosha kutandikaho amashomero gabo nacho kikarebwa nko rutambo rugenderire kutungura eby'obwegyese omwihanga mu myaka egi abana bakabani basikiriza abazaire nibasikirizibwa kuleta abantu abana mu masomero ninjuka ba headmaster na team zabo barubataga nibagenda mu byaro kugenda kusera abana nibasaba abazaire nibesengereza omwana ono leka ijasome omwana ono leka ijasome kyonka hata omubwire buno atuli ege nkoreka wabo kuba ntobitigirize byo kusomesa abana omuzaire niwakusere somero kara abasomesa batahibwago masomero mu missionary kusikira mu missionaries zabo kandi abedini emu haji nibo bakatigenda ko mu masomero agedini ga madini gabo baitu kandi Ministry of Education biyizire tuwereme banu recruitment rundo kutahya kwa begesa kwaba okutahya omwegesa wena agenda somesa mu somero byona gonze lili founded by Catholic rundi Protestant rundi Muslim ekyo naye mpinduka yabaho HOIMA na Bunyoro yona hakaba harimo amashomero 10 bitobwa hatarimo amashomero 283 ebyenyegesa na abana kukanya omasomero kibayire kirungi obutukwa tujaguza independence y'omwaka guno tuiki Uganda na ikia emyaka nkaga yeremere eke kintu kirungi muno. It is an achievement na even na of course banye Uganda batungire mirimo obatungire as an achievement buli obutwale tuina amasomero ana atano ga secondary. It means ngo kabano itagisibwa kuba n'abasomesa aba masomero anagonga kirukino tuina amasomero 25 aga secondary amasomero 25 you need teachers abagenda kusomesa omasomero 25 abasomesa bano bakobayire bali omuka batayina mulimo batali employed ubwa hata abantu bagira ngo government kuyakora habyine biryo mu by'obwegyese neja kuba yakora je n'ikigenererwa cyo kutungura umutindo gw'by'obwegyese nkwa magezi okuruga okulwanira abana baitu basole kwega babe omutindo ihanga lyetu libe omutindo muleke kutekereza kukolera sente bati mukolera obuntu buli omusomesa yakoraga omulimo nahayo obwire bwe nobwakubaire atasaswire nasobola kwegesa obwire bwayongiremu atasaswire baitu ati haruma element yokuseera sente mwegesa kuseera akukora nagonza sente wako batagitumye nokwegesa ati kugenda Johnson kusima bayingana orukutwara eby'obwegyese mu rurembo rwa HOIMA we nanda ngwenguzi
erwanisa obw'omu by'obwegyese. Emyaka yabuli n'okuzikuyiba ebizaamu tikwakanyaga nka kiro kinu nk'okukiri omu nsi eno eya Uganda. Nosanga omusomesa aina degree baitu research bakangimukuura, aina degree baitu lecturer we makisa kazimuhabuha kandi atazikoleirire. Ebyo kyonka mu field nosanga omusomesa aina degree kandi n'omusasura omusaara gwa degree baitu obukwijja ku testing omutwe busa mu kantu. Aba nibenda gavumenti erwanisa omuze gw'okukopera beegi ogufungwire eby'obwegyese. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto.